Yima! Yima! Ufambensi uno! Yima! Ufambini! Welcome to Batenga Ambani. Come Dagla Nwani. Come Yiku. Imtisela swilo swa podcast. Baten gambane Gobore le tatana Kote se le tatana Gobore le tatana Baten gambane Baby. La ku kombeta kusuke namhlanje kuloko vanhwanyana va ku yimisa indla njhani. Wa swi twisisa? Se nda ku kombeta ita yima laya and then mina ta chika ni actor as ninhwanyana wun'wana. Okay. And then ta ku komba ku loko u fika laya loko u ku wa yima ta ku byela ku endla yini wa swi twisisa? So u nga paka kwala lawa. Mfanele endla yini yima 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 lawa. Okay. And then ta ku kombeta ku fanele endla njhani. Okay. Okay, na huma swiswana ni. Alright. Baby la ta n'wi komba ku loko a hlangana na vo vanhwanyana lava a endla yini. Tani. Yima! Yima! U fambe ansiya uno! Yima! U fambini! Batenga hambani mina wena a vona yin'we yi fambe ansiya. Ndazani famba yini mina? Tani kumakana karo huwa me. And it's just nyana at least nyana ntabelanyana ya moya just for 5 minutes ene. Yo. Yo. Ovunika sibhakani sesonkwasho na. Ake video ta. Faka TikTok. Njani? Hi guys. Hi! Welcome to Ngambani YouTube channel. Guys, kombela mi subscribe, do like, subscribe. mi share hinkwako tindhawini TikTok na kun'wana Facebook hinkwako ma WhatsApp mi share ti-friends ta n'wina tlhelo na n'wina mi ti-NM ta n'wina hinkwako kokwala ni le ka Instagram yo mi nga khohlwela ya vona ni hi va vonanga mathebe va somisi You know those kokuhlenwa famous twisisa people. amakhazi Yeah. swakutaniya na Please Chris do Brown subscribe. Chris Brown naye atata eka hina Yeah. madiri dose sweswi ne madali batenga mana ne eya Batenga. mani Baten gambane You're an angel to me When I run my west, you're my